Sentabi mendahike karina partuangku di KP berbekas. Jadi video entes kalenda sebenarnya setuhuna nggak pernah ibeng kamen imo lebuh marga Padang. Cuman tikanai iperbaen lebuh marga Padang berutu deket Solin. Jadi alalot mengido asa ibaing sada video imo asa ibeng kami video enda. Jana video entas kalenda ibeng kami bas kata pak. Video singgo lewat ini imo bahasa Indonesia. Jadi judul video entas kalenda imo lebuh marga Padang i sim manang i pak barat. Jadi sentabi tah kurang nan, tah lebih, tah salah. Ya jari kami kena gerar-geraren boy dapat kami karena pernah isuratkan kami pas ada tulisan imo sumberna mai orang-orang tua nani. Jadi senda si boy betuh kami sibah mo lebuh marga Padang i suak sim. Perjolo imo mungkur jambu kelenglengen, jambu buah rea, jambu belang, kutalaki, gorat, rube haji, kutababo, deket binanga si telu. Jadi sibah mo boy ibetuh kami. Jadi melalot kurang si tambahi, melalot salah si pekade. Jadi ulaki kami sekali naik gerar lebuh marga Padang imo mungkur jambu kelenglengen, jambu buah rea, jambu belang, kutalaki, gorat, rube haji, kutababo, deket binanga si telu. Janah lebuh henda imo igerarima aurna simpat rube. Jadi mula ibas pemerintahan kabupaten sisibah lebuhen boimo si jumpain kecamatan simpat rube deket kecamatan kerajaan. Jadi bagimo kesaboi i bahang kami gerar lebuh marga Padang. Sekali naik si kurangna, si tambahi, si salahna, si pekade, si lebihna, si kurangi. Liasate banta karina, jangan ulang lupa kita tong si tonton video nami berikutnya. Bagimo liasate juan banta karina.